namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah. Of course, namhla ta ikhala Dr. Joe Shirimani, of course, le nga ta ikha linka na Benny Mayengani the president. Even then so itlhetela Papa Rhulani ku kwasukundleka yena manjeni. Yeah. So, ta ikha yitaka mhaka leyi Dr. Joe Shirimani, of course, inga fika yi posta kwalano, as you can see. La inga fika yivona yi fika yi kombisa yi ku hurra, and previously aku ve na video ta ikha ya kwalano a hi tlange nyana then ta kota ku vulavula kahle la hi mhaka leyi. Yes. Nyamuntlha ku nga ti-1 ta April ya swi tiva ku April Fool's Day a ho mi fula it's real hi amukela Dr. Joe Shirimani aka vandla ra AADP hi mi amukerini na khensa president khensa na mina ni tsake swinene ni tshemba ku ma swi vona musi ya famba ya mahlweni la hurra ma swi vona hurra yes. Okay, as you have seen, so Dr. Joe Shirimani, of course, if you join AADP, yeah, Benny Mayengani the president. So when I look in the comments, when I look in, so mina nga mene very much to wena eti mene to kulukumba ngofu. So nifike kuma a file yo hayi timali munhu ti kona le so Dr. Joe Shirimani a nga ta tsakisa hi kusuka ka party leyi a yi ri ka yona na swi tiva ku a yi ri ka party leyi a yi va kha yi kuma tigigi ka yona a yi nga ta suka njhenjhe yi ya ka AADP. So i mhaka ya timali munhu ti nga kona leswi fika mi kha mi swi twisisa kwalani ku Dr. Joe Shirimani is a businessman. Hi leswi fika mi swi twisisa hi yona ni vona va kha va sandza vanhu i businessman Dr. Joe Shirimani. So swi loko ku hi calculation ya yona yi nga va yi swona ku mali ya kha yi kuma hi ti-events to karhi ka party leyi a yi ri ka yona previously swo ku a yi fika leyi yi nga promisiwa yona or ya leyi nga nyikiwa yona. Maiko yena mhaka leyiwa because obviously it's a huge marketing strategy ku va Dr. Joe Shirimani, of course, yi va yi join AADP. Ma yi twisisa nyana mhaka leyiwa hi leswi mi fika va kha mi swi twisisa sweswo ku a yi nga to tsakisa hi ku joyina njhe ma yi kumela mhaka leyiwa. So mina hi sayiti ra mina ni nga tlhela ni continue ni vula ku a n'wi support-eni Benny Mayengani guys. Swilo swa hlupha, mati ya hlupha. Ku ceriwini hi vula loko a Giyani ku ceriwini still a ku za ku va na mati. Mati ya ta hlupha a hi ri swo sungula ni swi vula guys, mati ya ta hlupha guys eGiyani leswi ni nga ta swi vula sweswo. So at least loko ku votiwa sayiti ra Giyani a hi voteni at least hi kota ku swi hi swi tiva ku hi ta kha hi kuma tibolo ku hi sayiti ra mina hi leswi ni swi twisisaka xiswona sweswo. Ko ku vhele vanhu va nga hambana hi mihleketo leswi ni swi twisisaka xiswona. Yeah, and then of course hi tlhela ka timhaka ta Papa Rhulani. So as mi swi vona kwala ni fike ni tsala kasi Papa Rhulani kwihi. Because ni vona se nga ha ri ku trendeni online, it's unlike him guys. I've been checking his account guys. I think I'm thinking nga ku ndleke yini. Na loko ho ve kha hi cheka like in terms of gigs swi komba na ku like na ku hey a ya ha ri ku rhamba ra boni swona man. So swi tikomba na ku maybe like ngopfungopfu mhaka leyi ya case leyi nga va yi onhele ngopfu leyi. Because loko hi kha hi cheka hi sayiti ra tigigi ta yona like previous gig a yi ve kona hi February, as you can see, le ka Gagashi leyi, as you can see, then se yi tlhe yi tlula kambe yi tlhe yi ya vuya ka Gagashi hi ti 19 ta March. So mhaka leyi yo va yi kha yi nga hanyi swona Papa Rhulani ya yi affect, as you can see the last gig a ku ri 29 March ma swi ku yi kume fewer gigs than usual. So mhaka leyi ya ti-case I think yi affecte ngopfu Papa Rhulani leswi va yi kha yi bukutela vanhu swa onha ti-event organizers ti nga ha yi buki. So Papa Rhulani a yi zami ku va yi tikhoma, I think leswi ni nga ta vula swona because swi le ku hi onheleni ka career. Swi clear hi sweswo guys, a ni ma swi ku tigigi ti fambisa ku yini kwalano, swi le ku hi onheleni. So a yi zami ku va yi tikhoma ngwenya hi leswi ni nga ta vula swona mina. A swa ha ri ku tsakiseni at all. Swi too much. Hayi a ri hedzi leswo. Walethi Zulu jabula mazulu ngobishanganini buyele kwaZulu wena umthandazi ngidela umthandazi mina ngiyohlala enkundla ngilindele izulu wena umthandazi ngidela umthandazi mina ngiyohlala enkundla ngilindele izulu nami ngiyaqala uyibona into enje nami ngiyaqala uyibona into enje nami ngiyaqala uyibona into enje nami ngiyaqala uyibona